Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No dadduma, masapol tinasaam apadas, tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uy, kitaan nyo. Adda sumungad abagat. Ha? Nagdunglit. Nagpaiso. Papanam si kaabagat. Baka inumak, danumyuman. Damdamagak no papanam. Sabali matisungbat mo. Kandak man iti danumyaw. Danom ka no. Adda tinapay ko. Ngam, agsala ka pa'y Sa kanto ikan. Adda tinapayakin nan kau. Makain inumak, danumyuman. Ha? Awan ti danom. Ingkagsak doa. Ay, saan anasaya at dagit itatao dito. Oy, naggapuam si kadungrit abakat. Agawid kan. Amangan no maalisan kami iti kinadungrit mo. Ay, saan anaruke. Da kayo, kanjay ubing itay tinaruke. Kasano adda kami? Kat nagdalos kami. Sika Kaano tinaudi pa nagdigos mo? Nagbangsit ka pa'y. Agawid kan, no sa di naman tinaggapuam. Ay, narugit ti puso yaw. Ay na, no saan ka laabakat? Idurong kan apumanaw. Adaw may adidigra. Kat agsangit kayo nito. Agbalakan sapay. Anya adidigra asasawam. Agawid kan kunak. Awan ti pagawidak. Amaw, dumtang to ti aldaw nga awan mo't pagawidam. Ay, danumyuman. Sasawam mo't abakat. Awan danumi. Si kamanan, dungrit abagat. Adda ka pa'y laang dito'y kalsada. Apay adi ka pa'y lang nagawid. Awan pagawidak. Agsala ka nga rod. No kaya't mo atangdanan ka. Ay, dakas ka nga ubeng. Adantuan anayam. Anay pusok, anay, nasakit, naut-ut, launay. Basta, adantuan anayam. Ha? Oy, sika abakat. Di mat imbagak nga agawid kan? Ay, sige, pumanawak, tanarugit kayo. Dalusan nyo, tibagiyo. Nagrugit kayo. Ha? Data kanumat tinarugit. Sika lang puwera ak. Donato, apay a pinagang angawat nyo kano ti may sa abakat. Imbes a pinakan nyo, pinapanaw yu kano. Apay kumapakanak. Numabisin, di agtrabaho para itikanan na. O nahikan Donato, anyat klasim a tao. Di mo lakat kinaasyan dya bakat. Agtal na ka man. Rugyan nakman ako nakon. Makatitilang ka. Sa kalaag nakam, no adda madi nga ibunga ti madi nga aramid mo. Nanang, adda bakit asumungad? O may samot dito'y balay. Wan nanang, kaslag kakapsot. Sige, tayo bak. Inabakat! Dumanon kayo! Ay, agiyaman na. Makiinumak man. Ingka mga laiti danom, anak ko. Wan nanang. Ay, imbag ano san amatuang to'y balayaw. Kadnay, agir-iray. Wan nga rod inabakat. Inikak iti tungkal na. Saan kumat amatarimaan tasisyak mat. Tani awan mat tang di asawak. Pimusa yan. Ay, kasta ka day.
Wan, ina bakit? Nabayagan anatay. Makita kat nadalos ti pa nagpuspusom. Salwadan na kayo ti Diyos. Adda ka di kabagyan nyo ditoy, ina bakit? Diyak amaw. Ang maturog ak man dito'y balayaw. Ay uwan ina bakit? Anusan tayo dayto'y basit, abalay mi. Nakariing kayo gaya man, apo bakit? Umay kayo agkape. Ay, nasingpit ka nga ubeng. Diyan nalabsa di kalman. Nauyong da. Didak pa'y pinakaan. Nauyong da gijay. Pasensyaan yon, apo bakit? Pilyo at talaga ti ubing ditoy. Saan ka mat apilyaw? Saan akayat ni nanang ti agpilpilyo? Sige apo bakit? Agkape kayon. Tamabaawan day takapiyo. Pasensya kayon Tawan ti tinapay mi. Isu nga day talinambong analoom asabat ti kanan tayo. Naimas day to'y balong. Inton malpasak nga kape. Ada pa panak. Ang agan-andad kayo kininanang mo. Taada umadani adidigra. Ha? Didigra? Ngampapanan nyo ka di. Ijay mo't nakaikariyak ka. Ibagakan ka. Adan to umay adidigra. Ngamsak bay apo manawak. Adda itad kukan ka. Anya dayta, apo bakit? Ha? Anya nga tatikal-kalkalon na ijay sa akong imat na. Ay, ato iti kunkunak nga itad kukan ka. Ha? Kwaderno mat daytoy, apo bakit? Wan, alaamon balong. Alaamon Ni, awan matan ni ina bakit? Nagawid ka din, anak ko? Wan nanang. Anya nga tadya ibagbagana, nga adan to kanudumtang adidigra. Ay na anak ko, sa ula siguro ti bakit dayjay. Bayamon dayjay. Saan mo na panunutin? Ngamin, inulit-ulit na matiin bagana, nanang. Petra, agawakan. Mabisina kon. Mabitlaang, sa anak pa'y anak kaluto. Anya? Aldawan. Di ka pa'y nakaluto? Anya ay tinararamid mo? Agun-gun ti balay. Hala, ay, Agingginad! Nagpigsa! ay na, apo, ay, isalakan na kami, apo! Nagpigsa na iji aking ginad. No saan taan nakaruar, ang mga nataitan. Ay, awanan, nadadaal ti balaytan. Awan mama ay nan. Nagmalasan. Nagbambanugak iti manu atawan. Natataal laang. Anya nga itan ti pagyanan ta? Kabilitan adagiti yero ang mabalin pa yung usaran. Isupay la ti pagatip ta iti aramidan ta kalkalapaw. Salbag di. Awan pa'y no. Agyaman takit di ta saan taanan ano. Kan si bibiyag tapay. Sana balin ti balay ang nadadaal. Masukatan tulat ta. Buisit day jaging ginad. Malas! Ay, una yan. Awanan, Petra. Anya ti awanan? Kan naggapam aya. Naggapuak iti talon. Katawan mama ay ti talon ta. Kat idi nagtudo iti napigsa. Nalayos mat dagiti mula. Yan yamat tayo. Pati dagiti tambak. Awanan, narban. Saanin ang mabalin at talunan. Ay, una yan. Kasanuta nga rod itahan. Ay, masapul nga rod amang rugi itamanan Pestitinsang baytay jaging ginad. Malas. Ay, pati ti balay.
Awanan, titalon, awan maten. Kasanutan nga agbyag. Donato, nakitam ti balay ni Perla. Tapay ti balay na. Ang mga awanan Tay di sakbay tiging gined. Nagirigan di balay da. Natuluyan siguro na. Nagbidot ka lakay. Saan anan ano ti balay da? Anya? Kasanuan na pasamak dayta? Idinto ta ti balay ta asiminto kat nadadaal. Kasano ako nam adinaan ano jay balay da amarmarba? Ay, day tangarod kahit. Kanamom, nadamag kong ijay kanuan naturog jay bakit a pinagang angawan nyo. Tidulpet bakit? Malagip kun bakit? Adda idi imbagana nga adda kano sumangbay adidigra. Anya? Naibagana ti kasta? Sa dino ti ayan ko. Igid mat tinalawa akarayan daytoy. Napaggas ti ayos ti danon. Saan akas karina aban lasiyon dayta? Donato. Donato. Tidulpat abakat. Amo na tinagan ko. Asino ka kadi? Apay apim may suti imbagam ngadda sumangbay adidigra. Talaga mapasamak dayta. Asino ka nga rod? Tala, ditakan Donato. Ne, saan ka pa bumalasiw Di mo pa'y sinumbatan ti saludsod ko. Saan anayanod ti bakat? Pagat barukong na ti danom. Napaggas ti ayos ti danom. Ngam saan anayanod? Hoy! Bakit? Dulpat bakit? Agsupli ka! Hoy! Hoy, Donato! Donato! Bakit? Anya dito ibagbagan? Bakat kung kunamay? Nagtagtagainapak. Naitagtagainap ko ti dulpat bakat. Mayak man dito'y balayo. Ni, itaman pa'y Donato? Kabagyan nyo ka di jay dulpat abakat anaturog idi ditoy? Saan? Saan mi nga mo day jay abakat? Ape ka di? Idi limabas iti kalsada. Dumawdawat iti danom. Ngam saan mi nga inikan? Ni, apay nga'y, danom laang akid-kidawan na. Saan nyo nga inikan? Isungarod aper mi ti babawik. Kapoy ti dayjay ngay naramid ko. Tidakas, imbaga na nga da kano umay adidigra. Ngam kinatkatawak lang. Kasta mo timbaga na idi. Nga da ka no sumangbay adidigra. Di ba kas daawak? Saan anaan ano to'y balayo? Jay simentado balay mi. Narba. Aywan, malagip ko. Adda inted na iti anak ko. Ang jak kinita noan niya day jay. Basit a kwaderno. Ayan day ta a kwaderno. Mabiit na ang paalak iti anak ko. Ayan di inted di bakat anak ko. Adda ditoy, nanang. Kitaan tayo man no anya day ta. Ne. Basit a kwaderno. Basa ti nakasurat Kararagmat dagito'y nakasurat dito'y. Mabalin ka di ako kwakon daytoy, Barok? Kupya akpay, tata. Tapno addamat pagbasa ak iti na duma-duma akararag. Lakay, nakitam ka din ni Tonton. Jay ubing akadwam anang loko idi ijay bakat. Saan pa'y? Apay ka di? Ay na,
Napandagan gayam ti saka na idi napigsa ti ginggyanad. Iso aday jay. Pila yan. Kasta ka di. Wan. Anya ngay day taigam mo. Kwaderno nga imbati jay datdatlag abaket. Nakaisuratan tinaduma-duma akararag. Datdatlag ko namitan? Saanen nga agbala kandolpat? Gapoy tinapasamak. Patsyek asaan agagangay day jay abaket. Isu tinagbalin arang tay ko. Tapno malawlawagan tinakulaapan a panunot ko. Anya ti kayat mo asawan? Pagbabawihakon dagiti saan anasaya at nga inararamid ko. Tonton Barok, ayan mo idi nagingginad. Ijay balay mi lakay Donato. Ammong Barok, may mayat no awagan naklata iti tata o no angkel. Ha? Naganos kayo matita. Idi, kanayon kayo nga agbugkaw. Agpada tama diti aramid na. Di mo ka di makita nga idididigra kat saan ta nagkamang kini Apo Diyos. Isu adakas tinapasamak kadata. Sino nga iti akin aramid iti dayjay? Kasla data matlaang Gaputama diti aramid ta. No dakas ti aramid mo, dakas mo ti mapagdang mo. Isu nga ita, agbalbaliutan. Kat dawaten ta titulong ti Apo Ana Marswa, asaan na ta abaybayan. Huwan tata. Agsagana kan bakit, tayin ta makimisa. Nagsaya aten lakay. Nakalagip ka ang makimisa. Apay, di mo kayat? Naragsakak Tayawis mo ti pan nakimisa ta. Anghel sakat anang limlimo jay datdatlag abakat Nang limlimo man wano saan, aramidak itan ti pagrebangak kas Kristiyano. Ay na, agyaman Diyos ko. Saan tayo ko mga orayon nga adda ti dumteng adidigra sa tayo agnakam. Nasaysaya at matlaang ti agaramid iti kinaimbag para iti pada a tao. Tadayta ti pagayatan ti Apo. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.